Bismillahirrahmanirrahim. Robi sohri sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faslun utawi kiku pasal sawiji arkanu sholati utawi pira-pira rukun salat iku sabata asyara 17. Al awalu utawi kang awal iku niatun niat, asani utawi kang kaping done iku takbiratul ihrami takbiratul ihram. Asalisu utawi kang kaping telune iku al qiyamu ngadeg ngalal diri ing atase wong kang kawasa fil fardhi dalam salat fardu. Arabiu utawi kang kaping papate iku qiraatul Fatihati maca Fatihah. Al khamisu utawi kang kaping limane iku ruku. Asadisu utawi kang kaping neneme iku tumaninatu tumanina pihi ing dalam ruku. Asabiu utawi kang kaping pitune iku al-i'tidalu intidal. Asaminu utawi kang kaping wolone iku tumaninatu tumanina pihi ing dalam i'tidal. Atasiu utawi kang kaping sangane iku sujudu sujud marrotaini kalawan rong balenan. Alasiro utawi kang kaping 10 iku tumaninatu tumanina pihi ing dalam sujud. Aladi asyara utawi kang kaping 11 iku al julusulungu baina sajdataini dalam antarane sujud 2. Asani asyara utawi kang kaping rong belas iku tumaninatu tumanina pihi dalam julus. Asal asyara utawi kang kaping 13 iku tasyahudul akhir tasyahud kang akhir. Arabian saru utawi kang kaping 14 iku al kudu lungguh pihi dalam tasyahud akhir. Al khamis saru utawi kang kaping 15 iku salatu maca selawat ala nabi ing atase Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pihi ing dalam iya kuud. Asa disasaru utawi kang kaping 16 iku assalamu awe salam. Asa biasaro utawi kang kaping 17 iku tartibu tartib. Faslun artosna riya pasal saiji bade meretelakeun kana sapirang-pirang rukun salat. Cek ieu arkanu salati ari sapirang-pirang rukun salat sabata asyara eta aya 17. Mana rupana 17 al awalu ari nomor kaijna an niatu eta niat. Asani ari nomor kaduana takbiratul ihram eta takbiratul ihram. Asalisu ari anu nomor katiluna al qiyamu eta nangtung alal qadiri ka jalma nu kawasa fil fardi dina salat fardu. Arabiu ari anu nomor kaopatna qiraatul Fatihati eta maca Fatihah. Al khamisu ari anu nomor kalimana ar-ruku eta ruku. Asadisu ari nomor kagenepna atumaninatu eta tumanina pihi dina ruku. Asabiu ari nomor 7na al-i'tidalu eta i'tidal. Asaminu ari nomor ka-8 tumaninatu eta tumanina pihi dina ieu i'tidal. Atasnya ari nomor ka-8 sujudu eta sujud marotaini ku dua tempat. Alasnya nomor 10 tumaninatu eta tumanina pihi dina ieu sujud. Ala di asar ari nomor ka-11 nal julusu eta diuk baina sajdata ini dina antara sujud 2. Asani asaro ari anu nomor ka-12 na tumanina tu eta tumanina pihi dina ieu diuk. Asali asaro ari anu nomor ka-13 na tasyahudu akhiru eta tasyahud anu akhir. Arabian asaro ari anu nomor ka-14 nal kudu eta diuk pihi dina ieu tasyahud akhir. Al khamisa asyara ari anu nomor ka-15 na salatu eta maca sholawat ala nabiyyi ka junjungan urang sadayana nyaeta Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam muga-muga nambihan rahmat sa Allah alaihi ka Kangjeng Nabi. Pihi dina ieu diuk. Asa di asyara ari nomor ka-16 na salamu eta awe salam. Asa bi asyara ari nomor ka-17 na tartibunya eta tartib. Tegesna rukun salat teh ayat 17. Tuluy anu 17 teh dibagi kana opat sabagian. Sabagian keur nangtung nyaeta ya opat. Hiji niat, 2 takbiratul ihram, 3 nangtung, 4 maca Fatihah. 2 bagian keur nalika ruku. Naon wae nyaeta ya opat hiji rukuna, 2 tumanina dina ruku, 3 i'tidal, 4 tumanina dina i'tidal. 3 bagian keur diuk sujud nyaeta ya opat hiji sujud 2 tumanina dina sujud 2 3 diuk dina antara tahiyat akhir 4 tumanina dina diuk
opat bagian keur nalika tahiyat akhir. Nyaeta aya 5 hiji tahiyat akhirna, 2 diuk dina tahiyat akhir, 3 maca shalawat ka Kangjeng Nabi dina tahiyat akhir, 4 awe salam, 5 tartib dina salat.